sine. Prvo ti ću ja. Aha. Pa to možete dalje. Ovo je šta bi? Ovo je pornografija, a? Tamo gledaju kameru, evo mene. Bravo. Okej, sad. Pa zadnju lokaciju se propuši. Duplo li? Ide napred malo, ide napred. Bravo, smo dobar. Idemo duplu biceps još jednom poru. Glava napred, samo pustimo lakove prema to, bravo, to je to. Dobar. Idemo, trbušnjake. Levo, desno, malo, to je. Ne znam ja nekak kako da smijem. Dobro, ko prosječna Nekak kurva? ovako bolje na te. Znaš kako ja kažem, ko prosječna kurva? Tako, može, ajmo. Idemo trbušnjake, ovo nekako ti ide lepo, da svi da počete. Ajmo to. Bravo. Podigni glavu, idemo nazad. To. To je to, bravo. Tako to, ajde. Ti sad. Slavko, nisi upravo, puno si napredao. Stvarno? Ju, ti... Ja to ništa ne vidim, da to pisivno gledam. Dobar, pusti Dragana. Samo što to sad jebete ti ideš u trening. Here we go. Bližno. Može. Gore brada malo, Dragane. Bravo, Dragane. Oh! Pući ćeš. To. Baš ne znam. Bravo, Dragane, to je to. Malo naprijed laktove. Dobar, polako to radiš, odlično. Malo laktove naprijed. To. Rotiraj laktove prema unutra i naprijed. To, bravo. Bravo. Idemo. Loše, trbušnjake nismo vidjeli. Loše, biceps, dobro. Triceps, dobro. To su popravili sad. Može. Bolje. Desa. Upalanc. Pre pola sata ću raditi. Ne znam. Kako mi gledam?
sam te savrši. Šta ti ćeš? Daj mani na uro. Izbaci loptu, ajde ponovi, izbaci loptu. Dobro, ajde. Zadnju biceps dupu. Sad razvuci.